Ole samhul phathani ni inrin ni ani a voin lama thuthar indona thuthar te kan ngai thale don ani kan video bultan nan Ukraine Russia indona hi han ngai thale lokila hi tukin lama kan puanta kang khan boru ka tang thar hle maya North Korea chuan Russia tan ralan do mai thei ni inalang chhauta a tuna hian Ukraine na Russia ram man lak kursri ziana North Korea sipai sangriat chuang hi in paisa atin raldo in paisa atin an omni in US intelligence atranga anthudon media tamtakin an puang chuaka chutiang chuan in epna lian tak au mekani heti lai hian North Korea chuan Ukraine na Russia in hena achan ma chuan Russia chu atop thlengin an thlop tur thu han soi North Korea Foreign Minister Cho Son Hui chuan Moscow zenin US in Pyongyang sipai Russia sang engemaza tanom nia asoi nuwa hemi chungchang hi North Korea chuan ron komenin Russia in Ukraine nena anin beina nena achan thlengin North Korea chu Russia ta na ding zel don ni in na soizui Russia Foreign Minister Sergei Lavrov nena anin komna choi hian US le South Korea chu anram laka North Korea laka nuclear beipui thlak tuma apu bok kanin leichin na history kan thirpon thian thatak kan nia history a hian fiatakin kanin zom na hi mu thayani ti in North lam chuan Russia ne na anin leichin na an ron soya he kanin zom na hian ne thailo sipai pol thar adin chuaka ti in North Korea hruai tu Kim Jong Un le Vladimir Putin aten thuthlung an zia chu a fak bok North Korea chuan hruai tu fing tak Putin an huaya Russia sipai tele mi puitenen an state thu nei na dikna hum him turin theito pachua hemi hi North Korea chuan a thlop chhun zom zel don ani he tho ho na ro pui takhi North Korea chuan a thlop chhun zom zel don ni in na soi tin Russia in hena achan thlengin Russia bula nget takin North Korea chu a om chhun zom zel don ni in choi chuan a soi bok Lavrov chuan rampani sipai te in kara in zom na nget tak om chungchang soin hei hian ven himna na thowa poimo tak anaya kan ram ven himna konga hei hian chakna tharamin pe bokani ati Ukraine South Korea le atho pui khothlang ram hruai tu te tu soi Pyongyang in Ukraine in do turin Russia a North Korea sipai sing khatvel atir don nia soi chungchang tar langin Russia le Ukraine hian tho dun na tho ho na nget tak in rem na thuthlung nget takin an ziaka sipai lama in puiton na tur thuthlung po tela chu thuthlung ti hloting tur chuan North Korea hian zalen na anayani ti in Russia Foreign Minister chuan a soibok US Secretary of State Antony Blinken chuan North Korea sipai sang riat vel chu kurs biala anom thu a soya August thakhan Ukraine sipai te chuan maktak main Russia ram ripelin beipui thlak na hlotling takan local pui towa khalai mun kha kurs bial ni in Russia ram mun zau tak an thunun ani khami nu khan Russia chuan counter offensive in beile ta Ukraine na an thunun engemaw zat an la let le towa amai ro chu tun thlengin Russia hian ala la let kim theilova hemi beipui thlak tur hian North Korea chuan Russia pui atum nei in Ukraine chuan an soya North Korea beina engpo lo thleng theilaka Ukraine chu tuna hian an in buat sei hle Lavrov chuan kan Korean thian ta chunga kan lom tak zeta tuna Ukraine ramathil thleng mek chungchanga principle position an nei wangin tum nget tak naya ke an ron pe na wangin lom thu hasoi North Korea Foreign Minister Choi hian Lavrov nena Korean Peninsula athilom dan chu engtiklai po in lian tham taka boruak al hluai thai ani thu soin Washington le Seoul atanga vokhan na lian taka oma amai ro chu Washington le South Korea hian proof na evidence engma an nei lo ni in na soi North Korea chuan nuclear arsenal anei ti chakangaya atul chuan phubalak na nuclear strike pethei turin na in payani ti in North Korea Foreign Minister chuan a soibok Pyongyang chuan intercontinental ballistic missile ICBM thar chu marlam tuipui kama nimin pialam khan an lo test le towa
hei hi North Korea in ICBM an test to a thlok thui ber kap thui thai ber ani thu South Korea le Japan thu nei tu te chuan an soya hei hi ral thuam changkang siam ani pialama helai ram bial ta na him lo hle ni in an soi kha missile test na khan Kim Jong Un kha atela a mel ma te hna vaw khan na pe ya hei hi North Korea ven him na ania kan him na ti che thei pon lam be na chutianga be pui thlak tumna eng po laka kan ral thuam te hi chutiang be na laka min hum him tu tur le kan beilet na tur ani mani inven na na man thai ani don ani ti in Kim Jong Un chuan na soi ni in Korean Central News Agency chuan atar langani ninga nia North Korea in ICBM an test nun ber hi North Korea soidan chuan khovela missile kalchak ber thlok chak ber ni in an soya Hwasang 19 ani thu an soi Hwasang 19 hi North Korea in ballistic missile an nei to a thlok thui thai ber ani bokani heti lai hian Ukraine khopui lian ber pahni na Kharkiv fa Russia missile beina awangin chiat na lian taka thlenga helai hmuna hian police hmunma police headquarters chu Russia missile te hian an bei senior officer pakhat thi a midang somthum an hliam he poi khoina thlenga hian hliam engemaw zat an oma hliam zinga pali hi civil mi an ni telegram an post a national police thu chhuah tarlan danin Russia Sipaitan S-300 missile Russia Sipaitan S-300 missile mangin hei hi an kap ni an soya air defense system ni ma se helai building beinan hian man ani thu an soi voin khan melma Russia chuan Kharkiv khopui lai hola police station chu missile pahni mangin an beyani police officer pakhata thiani ti in Ukraine National Police ho tu Ivan Vigivsky chuan Facebook a aron ziaka Ukraine Marambel Kharkiv Governor Ole Sinahubov chuan Telegram a thala garon post boka chanchuak tu te chuan building chima tang nungdamala omte an chanchuaka building chimkara hian nungdamala engemaw zat an rin ani a tuna hian chanchua na an nakal pui mek Sinahubov chuan hliam zinga officer then khat chu an din hmuna thalo hle ni in a soya he khopui bei ani awang hian apartment block pakhat le mimal in engemaw zat a chiat thu a soi bok mi maktadoi khat point pakhat omna Kharkiv khopui hi ramri Russia ramri atanga KM somthum borvel chawala Ukraine khopui lian ber pahni na nia Russia thlona bei pui thlak na hmun ala ni rengani nimin lam khan Russia kai hruai noya bom engemaw zat helai hmuna hian ka lu ani boka mi pathum an lo thi bok February sang ni somni pahni a Russia Sipaitan khopui Kiev an bei nuwa Kiev kha an laman trepa amai ro chu an tol san le a an tol kir san le a Kaminu khan Ukraine khopui lian ber Kharkiv lam hi Russia chuan na sa takin an beya tun thlengin Russia chuan a kha to ken an la bei reng Moscow hian glide bomb chak tak mangin Ukraine mun ma hi an beya KM sangkhat line of Kenteka in beina tuna hian a zel front line atanga tlarma line atanga kilometer tam tak Ukraine ram chunga po Russia hian bei pui thlakin missile mangin bei pui thlak na alakal pui fawani Ukraine Sipaitan puina dollar maktadoi zali somni panga pe kanidon nimin lamkhan North Korea Sipaitan Kiev beitura anin puacha chumi chungchang thu thanga mek lain iwasin Ukraine tana Sipaitan puina dollar maktadoi zali somni panga apek bel thu puan ani ve thung Russia rama North Korea Sipai sangtam tak tir chhuah mek le Ukraine Sipai nena inbei thei reng din hmuna anom mek lai hian Kiev chuan tran puina khothlang lama tangin an dong le a US le Ukraine official te chuan ni rei lo te chhungin Russia in Ukraine Sipai bei pui thlak tumin lian takin anin buat sainia an hriat thu soin Ukraine Sipai ten Russia ram bial an lo bei to ramzau takan lo lak to na kurs bial hi Russia Sipai le North Korea Sipai tang kopin lian tham takaron nor thut antum ni in soyani bok Karma Salam Khan Kiev atlo Truman US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Ukraine rama Sipaitan puina tamzok pe kanidon ti alo soi to a reilo ten huwa Sipaitan puina tam tham tak pe kanidon ti soin voin lam khan hei hi ti fel ani he tran puina thara hian US stockpile omsa atanga ral thuam lak chhuah te po a huam dona
US in ral thuam anda thata tanga Ukraine tran pui te po huam dona National Advanced Surface to Air Missile System na shamanti Air Defense Interceptor High Mobility Artillery Rocket System te 155 artillery tana munition te 10 armor vehicle le anti-tank ral thuam te ral thuam thahnem tak US hian Ukraine a thon le don ta ani United States chuan Ukraine tan na an tho chhun zom zel thu an soya Ukraine in dona hmuna mamo Ukraine na amamo angte phuruk turin tuna hian ke an pen thar le meka Israel lama lian tham takin US hian tran puina a pe mek bok tuna Ukraine tan ral thuam an pek hi Russia beina laka inven na turani ti in US Department of Defense chuan thu chhuah siamin an tar lang Pentagon in nimina tran puina Ukraine tan an pek tura puan hi kumsang ni somni panhi a Russia in Ukraine bei nuwa US in sipai tran puina Ukraine tan a pek zong zong chu dollar tluk la ding on somruk point pali atling ta ani heti lai hian Pentagon chuan Middle East US sipai te ral thuam fam kimin tuna hian an mek tia soya B-52 bomber le indolong chak tak tak te ral thuam tha tak tak pai tenen tuna hian in ring taka an mek thu Pentagon chuan apuang Defense Secretary Lloyd Austin chuan Middle East bomber aircraft le Navy indolong dang thon bel ani tur thu asoi tuna hian Middle East hian aircraft carrier te indolong huaisar tak tak te Indo thlona tha tak tak F-15 le F-16 mai baka F-35 te F-22 Raptor thlengin US hian an hung toa US hian an ladu tok talo cheu mai tuna hian bomber le Navy indolong dang thon bel an tum thu Defense Secretary Lloyd Austin chuan voin khan apuang chutiang ani chuan Middle East US ral thuam le an chakna an chhop te chu aturu chhota hle dona aircraft carrier anti indo thlona tam tak phur chumna le thlo chhuwa thaina ni ngal bok long lian turu lutuk football field pathum bel bom ang tiat borvel chumi ai po lian te han ni thaya chutiang ang indo long lian hrol lutuk mai chu Mediterranean tuipuya tuna hian US hian an chopa tuipuya sipai mun an ron son nai hani ringot mai Austin hian B-52 Stratofortress bomber aircraft te tanker aircraft le Navy destroyer engemozat chu Middle East da thar ani tur thu apuanga amai ro chu Austin le anhnoya thok officer te chuan heng ral thuam an thon lu dan tur re khoi hmuna changalak lu tur nge ti ero an soi chiang du lo thung hetianga hmalak na hi Israel in Gaza Hamas le Lebanon Hezbollah ne na indona na sa takan kalai mek an kalpui lai mek le indona azia thei lo lai ani indona chuan zia lam apan thei lova Iran chuna zo ka ron chet le atum me ka wangten Hezbollah ten war zo ka Israel an bei me ka wangte Iran thopui helpol lamten Israel bei na le helai ram biala ngol an chuana du to kan tum lo wang le warzo ka bei pui thak na an kalpui zela wang hian US chuan ral thuam tam tak Middle East chhop to ma se ral thuam lian dang da bel an tum le ta ni US chuan Israel chu hum him atuma Israel hum him na tur le helai ram biala American sipai te an hun ma te hum him na turin ral thuam thatak tak helai Middle East hian an chhop to tuna hian ral thuam rol ber ron thon lu bel antum le ta Yemena Houthi ten Red Sea long te an bei chun zom zel boka chutiang Iran le atho pui ten Israel le US mun ma bei pui thlak na an kalpui mup lai hian US chuan lian zo ken ral thuam a chhek lut ve mek bok hei ba ka hin October ni khata Iran in ballistic missile manga Israel la ka bei pui thlak na na sa tak a kalpui nuwa Israel in October ni somni paruka Israeli Air Force ten Iran puma anti-aircraft battery le radar site te anral thuam siam chuana mun ten sa taka an bei nuwa Iran hian tuna hian phubalak na lian tak kalpuya tum thu apuang dur mai boka chutiang zong be na ron thleng thei laka chuan US hian hriat lo kan naya Iran hi aron che ani chuan boruak lian tak al chuak thei ani to thu soin hei wang hian US chuan ral thuam lian zok tuna hian an thon bel don ta ani long range nuclear capable B-52 bomber hi
Iran nena vau khan na chiang tak pek na ni Middle East a voi tam tak da alo ni to a tun thachung hian he biala US ven him na ti chak turin strategic US bomber man ani voi ni na turani tun thatir lam khan B2 stealth bomber mangin yamena lei nuai huthi target te chu bei pui thlak na manga lo chut dar ani to bok long range nuclear capable B52 bomber ti omzia hi nuclear bomb phur thei nuclear missile po phur thei adu na mun atlak thei bom thui tak thlok thei angkha ani official te chuan he biala thlo na le longlut tur za chiang takin an soilova ven himna lama in thlak danglam na lian tak lo om tur hi puan tong khan US chuan Mediterranean tuipuya hian indolong lian turu tak mai aircraft carrier ranti indo thlo na tum le thlo chua theina indo thlo na tam tak phur ral thuam thatak tak ne na thuam chu an hung bur maya hemi ina akentel akai zaweng tu destroyer po hi football field pakhat ISA te an ni destroyer enge moza tan da to boka destroyer thachang dol tu frigates te po an da tui hnuai long te chutiang chuan ral thuam thatak tak le ral thuam tun lai berber hungin Middle East US base military base te po sipai enge moza tan thleng thara aircraft carrier US ina Mediterranean tuipuya anda hian longkhal tu le sipai te long na thok te Air Force mi le sa te nenan vain mi sanga borvel z he long liana hian an phumur mur rengani US in bomber aircraft ada belani chuan US combat stealth ati chak don hle a tun naya he biala US sipai singli sang thum vel anom to hnuwa long lian dang anda belani chuan chu ai chuan sipai an tam to don tinani US official te soidanin USS Abraham Lincoln aircraft carrier le strike group a Navy destroyer pathum te hian thalai hol vela Middle East chuasanin San Diego a home port a an kirle don nia thudon ani a amairo chu US hian tuna hian indolong dang an ronda thardona enge anda don tiero an puang zar lo thung tuna hian Lincoln aircraft carrier le destroyer panni chu Gulf of Oman an to a destroyer pathum chu Red Sea indolong dang panni ne nan mek bok aircraft carrier Lincoln in helai Middle East a chuasan huna Navy destroyer dang le indolong lian tam jok helai bela hian an lut le ang ti in Austin chuan a soibok ballistic missile kap thlathei destroyer te hi Indo-Pacific region a emo Europe emo atanga local turan ni thu official chuan a soi hemiom je hi Indo-Pacific region mun ranga te Europe mun ranga te US hian sipai mun tam takan naya Navy base te po an naya chunga tang te chuan tuna Middle East a indolong da thar tur hi an ron kal don nia soi ani USS Harry S Truman aircraft carrier le indolong pathum te chu Mediterranean tuipui lam an pan le don nia soi ani boka mase Lincoln a chua ma in an thleng don lo thung Truman strike group hi North Sea an nom to NATO military exercise a an tel mek ani military commander te chuan hun rei tak chung chu aircraft carrier strike group omna fighter jet surveillance aircraft le ral thuam tam tak keng indolong rang tel na chu Iran in Israel bayani emo chutuenga boina lian tak chuak theilaka anin ral ring meka US mun male an base mun rang US sipai te po in ring takin an om thu le engbai na po chang let tura anin buat sei thu defense secretary chuan a soi Mediterranean tuipia hian US destroyer panni le marine amphibious ready group long pathum tel na te tuna hian an om mek bok heti la hian Israel le hellam in beina azwal zela Iran thopui helpol rang ten Israel chu missile le drone mangin an karon zel voin lamkhan Iraq atangin drone pathum chu Israel lama beipui thlak turin hellam pang hian an kap chuaka Red Sea chunga Israel air defense ten an lo dang thung Iraq atanga Israel ram beina tur drone pathum chu voin chhun khan ka luni in amairo chu Israel air defense ten tuipui sen Red Sea chunga an lo kap thlani in an soi heng drone te hi khochak lama tanga ka chuania hei hi IDF in Iraq atanga beipui thlak na khochak lam hanti hi IDF in Iraq atanga beipui thlak na an soina tong kamani Iran thlop Iraq Islamic resistance chuan drone pathum te hi an ka chu ani thuan soya Israel eilat mun rang bei an tumna ani thuan soibok
Israel airspace ten tuipui sen chunga he drone pathum hi an lo ka thla ka wangin Israel ram boro ka an lut lova hei wang hian warning siren ral khel dar ti ri ka ni lovani Iran thlop Iran militia senior official chuan Israel chanlet na konga teran nen inrem takin ma an la tia soya Israel laka chanlet na beipui thlak na kalpui na tura Iran nen tho ho na nget tak thatak le chak tak an nei thu a soi Iran thlop tu Hezbollah al-Nujuba militia senior official chuan Iraka Islamist pol te chuan karma salama Israel in thlona manga Iran a beya wanga Israel laka chanlet na an pek le tur chungchanga teran nen tho ho na thatak an nei thu a soi October ni somni paruka Israel in thlona manga Iran abe chumi chanlet na tur chuan inbuat seina han kalpui felto inbuat seina an pei felto ni in Iraka helpol lam chuan an soibok hei hi nimin lam khan kan puang towa Iran hian Israel hi bei nge tuma amai ro chu security source then khat tarlan danin Iran hian a nuclear mun ma le a oil facility te Israel ina a bei lo nan an hnuai helpol te Israel bei tur hian a min mai thainia soyani a tuna an beina let engemaw zatana in Israel hi an bei don nia soi ani hetila hian Iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Iran chanlet na lian tak ron kal tura Israel le US vo Iran hruai tulu ber chuan Iran le atran rol puiram te beina chungchanga Israel le US chu vau khanan na takapeya hetila hian Lebanon chimlam Hezbollah coastal region commander chu nimin khan Israel in do thlona beina awangin a thile ta furfiak pol ho tu Israel ina anda that nun ber anita Sipailam chuan nimin khan Tyre area Hezbollah a coastal regional unit commander Moen Musa is Aldin le unita artillery array commander Hassan Maze Dayab tetsu anthi ni in an soi Dayab hian Israel beina rocket ka chuana ranga mo phurna lo latoa nataka Israel beina abultum tu lo ni toa Israel be pui thlak na wangin nimin lam khan a thi ve ta ni hetila hian ni zan khan Hezbollah chuan Israel intelligence base chu rocket manga an bei thu an soi Lebanon a Hezbollah firfiak pol chuan ni zan lam khan Tel Aviv bola Israel intelligence base a rocket an kap tian soya ni zan tia tukin jingdar ni le chan vebor vel khani in Hezbollah firfiak te chuan Tel Aviv khopui pon lama sipai intelligence unit 8200 Gililot base a rocket salvo an kap ti soin Iran proxy te chuan an bei pui thlak na awang hian Israel intelligence base a chiat na lian taka thleng ni in an soibok IDF chuan he bei pui thlak na hian chiat na engma a thleng lo ni in an soi ve thunga Hezbollah ten Israeli intelligence base an beya wang hian Israel chuan a chanlet nan in do thlona mangin helai mun beina na ral thuaman ron ka chuana mun ten takin an beilet hetila hian IDF chuan Gaza in dona Hamas Politburo member zinga pakhat chu an thatle ta ni in an soi Hamas official sang Politburo member zinga mi Is Aldin kasap chu nimin khan Gaza Strip chim lama Israel in do thlona manga beipui thlak na athi ni in IDF le sinbet te chuan an puang kasap hi Hamas political bureau member la om chhun ni in an soya hetiang hian Hamas Politburo member te chu an da thakim nia soya ni ta ni October ni somni paruka Israel in Iran laka phubalak na kalpui nuwa Iran chuan Israel laka chanlet na an pengei don ni in an soya Iran lamin media then khata an tarlan danin US in than pui nei ma nge che tan tum nia soya ni bok enge thleng zel don kan ngai chang zelanga Iran hi an vau pung mai nge an che tak tak don ti te chu khovel mi pui ngai ven le thlir me kani ole thil thleng thar om zela thu thar beri hria theinan he channel hi ilo ngai chang zel don nia mangtha le phatu le